Tako so številni Katalonci slavili petkovo enostransko razglasitev neodvisnosti katalonskega parlamenta. A samo kakšne pol ure kasneje je svojo odločitev sprejela tudi španska vlada in dala jasno vedeti, da ne bo ostala križem rok. Španski premier Mariano Rajoy je bil odločen. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Ayer el señor presidente de la Generalitat tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y de convocar elecciones. Es lo que le pedía la gran mayoría de la sociedad de Cataluña. No quiso hacerlo. Pues bien, el gobierno de España toma las medidas. Odstavljeni katalonski voditelj Cal Puigdemont je svoj odgovor podal manj kot 24 ur kasneje. Són decisions contràries a la voluntat expressada pels ciutadans del nostre país a les urnes, que sap perfectament que en una societat democràtica són els parlaments els qui escullen o cessen els presidents. Večino pristojnosti predsednika in podpredsednika Katalonije, Cala Puigdemonta in Oriola Junquerasa, je prevzela namestnica španskega premierja Soraya Sáenz de Santamaría. Španski ministri bodo prevzeli katalonska ministrstva, ki so sorodna njihovim resorjem. Vsaj zaenkrat se torej zdi, da je katalonski vladi spodletelo. It looks as if they proclaim the Republic of Catalonia. But 24 hours afterwards, who has recognized the Republic of Catalonia? None. That's it. So it's a former president of a regional government in Spain who has been removed from his office according to the constitutional law in Spain, because before Mr. Puigdemont put himself outside the law. Današnji dan je bil preizkus, kako se bo španski prevzem oblasti v Kataloniji udejanjil v praksi. Nekateri najvidnejši predstavniki katalonske vlade so namreč napovedali, da bodo z delom nadaljevali in so danes kljub vsemu prišli na delo. Me has preguntado si me siento cesar. Les he dicho que no, porque me tiene que cesar mi gobierno a partir de aquí. Además son consideraciones que hago yo y haremos por pertinencia, no hay más. Toda, če želi Katalonija resnično postati samostojna država, potem bo morala na svojo stran pridobiti tudi mednarodno skupnost. Nekaj, kar se trenutno zdi skoraj nemogoče. I know the European Union is doing a lot behind closed doors, but I think the European Union not only needs to stand with Madrid, but also has to appeal to everybody to talk to each other. 中方在这个问题上的立场呢是一贯和明确的。我们认为这是西班牙的内政。理解并支持西班牙政府维护国家统一、民族团结和领土完整所做的努力，反对分裂国家、破坏法治的行为。我们相信西方呢有能力在法律和制度的框架下维护社会秩序和保障公民的权益。Katalonska neodvisnost bo brez mednarodnega priznanja zgolj ideja brez mednarodno pravne veljave. Pot do priznanja bi bila zagotovo veliko lažja, če bi bili Katalonci enotni, čemur pa še zdaleč ni tako. Porque quiero a Cataluña unida con España. Unida, no de separar como nos la están dando. La queremos unida con España. Y soy andaluza y llevo aquí 65 años. Por ejemplo, Puigdemont se ha sacrificado por la democracia. Ahora lo cesarán, lo pondrán en prisión y vendrá otro. Pero esto todo por el proceso y porque la voluntad popular salga adelante. Čeprav se torej zdi, da je Madrid v prednosti, pa so tudi v Kataloniji prišli do svoje velike zmage. Ne sicer na političnem parketu, pač pa na nogometnem igrišču, kjer je nogometni klub iz Girone premagal veliki Real Madrid. Kdo ve, morda pa tudi Puigdemont in njegovi sodelavci pripravljajo kakšno presenečenje, ki bi v sodnikovem podaljšku vendarle prineslo katalonsko zmago.